Сага керектүүнүн баары сенин эркиндигиң, сенин баарлашууң, сенин тарифиң, сенин туура тандооң, сенин номер 1 мобилдик операторуң. Переходи на О. С категория 53 кг жени победа за Юми Шимоно, Япония. Meiji, the winner is Yumi Shimono, Japan. Следващата среща 53 кг атлетикца полуфинал Алтин Шагаева, Казахстан, Маркашева, Казахстан. Meiji, the next match senior winner in wrestling, Alvin Shagada, Kazakhstan, and Aizan Markasheva, Kazakhstan. Okay. Тих две категория 97 кг победа за село Корея. Maybe the winner is